Ekufikeeni kwethu kulelizwi Inkosi yaseMhini Mama Nazareth isibongele ukuba khona kulesi sikhumbuzo esikuso seqhawe elikhulu laseZulwini. Lesi sikhumbuzo esibusona senyanga yezulu kukhulunywe indaba enkulu leqhawe lazenza zobuNkulunkulu. Olunye usuku kufika iNdiya lasedrobheni lakithi lapha eSiphingo iqhutshwa nge-wheelchair abakude abakwazi ukuba lasegule iminyaka kwehluleka odokotela latholana nomunye unkosikazi osebenza netafula khona esitolo lapha ePigelweni. Unkosikazi wayesethi uma lo unkosikazi wakho ungasukise kushembe angasasinda phila. Indiya lathatha lokhu lathi ngabona kushembe uphi inkosi yamakhosi yayingeke kude lemzimo yemathuneni. Indiya laselithaya asiyekele shembe bangena phakathi unkosikazi wayidirector baye bawufika enkosini inyanga yezulu. Bayefika unkosikazi kuyona inyanga yezulu. Inyanga yezulu imnika amanzi namafutha ithi ngophuza lamanzi oke ngawo ube sudla lamafutha ulaphe ngawo uzophila.
labuya lakusebenzisa lokho njengoba ehleli ushembe okwathi maqhubeka angabonakala umehluko kwezwakala ukuthi inkosi sifikile la ehleli babe bayithatha imoto beza khona la ehleli bahlengile labegquba laze lazofika kona inkosi inyanga yezulu yayihleli lapha leya lethu mina engangifikile kuwe ngizokusho ukuthi akalivuma ngihambe yaphenduka inyanga yezulu yathi uyavela lapha wena ukusukuma wayithethisa inkosikazi yaqhaqhaza inkosikazi wathi ngithi sukuma wathi mayisho kwesithathu yanyakaza inkosikazi wheelchair yagcina iqaqeka i-wheelchair yaphuma isihamba yodwa abonga uNkulunkulu kuningi okwaleliqhawe bangcwele lithuthukise lo bomnazaretha kwavuka kumina ukuthi inkosi ilanga ithi emzini wasephakameni ayikho into ezobanhle njengobunazarete emhlabeni namhlanje lobunazarete buyabonwa ayikho into enhle njenganabayibonga inkosi ibandla la lingahlobile njengoba nilibona lihlobile kanje ukuthunga emakhanda ixolo inteli ukuthuthuka okwenziwa inyanga yezulu thina uma sithwale nemqhele sibe bahle kanje kwaba yona inyanga yezulu bapheka ukuthi kube kuhle ubunazaretha ubongayo kakhulu ukuthi ube khona nobunazaretha uthuthuke ube nje ngaba bangakhona ukuba inyanga yezulu ayisebenzanga uma seyivinjwa ephakameni nezikhali kuthiwa ngeke ingenile ngoba inyanga yezulu kwathi mase kunjaya seyithanda insizwa ukuthi akwehlikwe emotini ubonwane nabo laba abavimba inkosi ukuthi ingangeni emzini wakubo wasezulwini ephakameni kodwa inyanga yezulu kwafika kuyona ukuthi ikhulume nomshayeli ithi makunje ithi qhubeka nemoto siye enkosini yamaqadi lapho la kwashaya kujenga le convoy babedinga bonke abantu ukuthi wenze njani yayawufika eMbeka emzini wenkosi bekhona ukuthi ngisho ukuthi ubaba mkhulu wayefonile lokhu ukuthi kuzokwenzeka wawubona nalomuzi wathi iJerusalem elisha iyalenga emkhathini selizokwehla sesifake ikhonkwane thina bohle kwakusho ubhombela isitimela samampompo la uzokwehleka khona lo muzi uthi ubhombela esenkonzweni yakhe ephakameni uze isikhathi bantu abami la kuzovela khona isizwe esokuya siniculukele sinikhiphe ephakameni nophuma seniphuma nenkosi yesithathu abonga uNkulunkulu saphuma nalo unyazo lwezulu ngenhlanhla esabanayo uthi bantu abami mase sifikele leso sikhathi nize ningalwi nabo mase bemkhipha ngoba uma nilwile nabo ingilosi le enihlala naye ninayo uNkulunkulu iyobe siyasuka mina ingakho ngithi lo buhle buqhubeka kunjena nje inyanga yezulu waphinda sesisembeka ukhona imfudumalo enhlansuthini ukuthi ngempela sesingaze siluzwa umuzi kaNkulunkulu ephakameni azone insizwa lezi la engase likhiphe uNkulunkulu nathi
yavungazela imvunge yakhumbula inkosi yamakhosi inyanga yezulu yayihlabelela isihlabelele sika 106 sithi Thixo Nkosi yamakhosi sibheke ngomsabako yayihlabelela iqale lapha kuverse 4 ithi vula amasango akho kuphakama singene yayinanele isithi singene singene kwakhiwa ukuthi siyongena ephakameni asikwazi ukuthi singadlala laba bakazona isizwanisi wafika usuku lokuthi sekuyiwe ephakameni siyongena bayazi abantu elapho insizwa inhlansuthi yayibophele wafike ngutshela umNazaretha kukhona amagufuza ukuthi ngoba lo muntu asona isifumbu nje namhlanje kwakhona amagufuza khona indaba esayibona abantu lapho kugaba lokho yaphuma inyanga yezulu yathi mayingena ephakameni elandelwa iconvoy ngemva ngoba siyongena wathi lapha edala izindoda bayazi abazi yayisithi lalelani yakhombe emuva ngabona amadoda ekhalini embezi ethukuthelela ukuyongena bangiwele ngisho ukuthi angisho ukuthi ngaba yikho lento enibonayo ithi mase sisembeka ngibonile uSathane ubesejabula ethi yaphela lento wayengasenza into enje ephumelela umuntu omnyama kwangenzeka kanjani uthi ngoba belizofika lapha nifike nibambe ingane niphihlize nibambe umfazi niphihlize nibambe yonke into niphihlize ebese kufika ingqola enkulu izonqoqa neyoboshwa ebese kuphuma ingqola eyiningi thatha amaNazaretha zithi bekhalele ngizazivele sibona ukuthi umuntu omnyama wayengekho ayezintenhle uthi lezi ngqola uthi uSathane wayesejabula ngoba wayeseyaphela lo Nazaretha ngisho ukuthi kunje ngenyanga yezulu abokhulu akisho indaba shaka boyisho umuntu yasho